Ibwega bwega sana murithire wa Meru TV ntubuto inambere kwa twikinyaga na inkatha cha mwanya no ntubako inambere kwa uthiite nambere kuritha TV ya kura wendete ya Meru TV turiaga ntugo cia Jumatano tukeragiria mantu mwanya muno mantu makona mwerekera yo mugongo na ara tuye nambere kwa tukiraithagiria muno mantu rutero siasa bora cia chile tukithi nambere na mantu mange kathomba tu mara tukainambere kwa tukeragiria agago rukirirwa emundi kawethera bambeto ne family zo Kimathi na ndena ageni ndeni studio ndena mheshimiwa Kaimendi ndeni studio karibu sana mwesh kethia murithiro wa Meru TV tukiambiria mutegeri muraithiri wa Meru TV rukirirwa ruari ingo gukethio nara kuonthe ori ngikwira karibu sana nikenda tumba kwithira tukimenya mugongo yetu kana nthi yetu nara itirite na nara tumite inya kuno tukan discuss kenda tumba kono iti na mbere bwega sana. Bwega sana, thank you very much. Karibu na mheshimiwa Basiru, karibu sana kiongozi. Okay, kawaitiri Basiru Kilimuturi na nikukedia muraithio Meru TV onarari nkimura karibu kipindi kia narua nikenda tumbu tegera muntu ajenderete na nkibukethe kumakora cionde sediment yetongeretie number 1. Bwega sana, thank you very much. Atu inamba kwa tukiwa watania na muraithiri wa Meru TV watania na ati ndari kigano raitu enecho kengo tukainamba kwigwa tukianagiria agao ndeni ya mubango kwina bill bill kubanga no mheshimiwa Kaimendi iro na arande ni bunge ne kurukwa ya gutigira ati kagita kara kwandamano gutina mbere kwigwa ukionekana chaos na mandu mtamatu iro tukinamba kwa tukiona lakini kinambere yao kwina rwaria comment athi nambere kwa keragia sijui wakwiriria gituke borichi ugashuto wakwiriria borichi ugashu maybe miarira twambiria yagu miarie kali atakuringana na kuringana thirikari no twenio. Do you think as much as iguko kwina damage na ananchi baraba kwandamani bakurutha mantu mathuku ibwega maybe urakwiriria gwa karathwa maybe akarothwa ntu buthuku Feminist, it is very unfortunate. Egitarira antu bara bathuri kwithira bekaria Kenyans bakaomba kwithira bakiaria miario yera. Miario yera mbombekia kuwe miario reckless, miario business, miario yani miario tebugi kwithira muntu agitura in public on the cameras na kwaria ndeto ya ira ombire kwithira akiaria. Kwithira okiuga muntu akaribia police station na ashutwa kukaribia ingwetekia mutegeri no gwatha nda kukaribia washutwa ingwetekia inye itarira ri okono ni riongwa kutakariu na though I was not there lakini ukaya kwa ile thaika yukara yaka turi kiri okono ni bonge pa mwanya muno na ara kuongo ba tu kurikia kuona uhuru kwa tu karinge manto yara tupitia imanto ama umu sana na imanto ine tutwitikia kethera ni antu betu bongwa bautubuthiria ntheto ira egitarira ukona ana ya baba wetu Jensi bagita on the street na bakamva kwithira bakiumiria bagita naranjire ni nya kwithira bakibwithia demonstration ya ira kaba kwenda sauti yawe sikika kwina mantu bakwenda thirikari bathikira na kukethira nende thirikari tumbo bathikira kaya kabiliana boya mundu kabiliana no it is very unfortunate nonto anabeto we are losing children ana baba inge muno batikumenya na bari nonto inyarira muntu akwithira agi disseminate information kana wekira something on the social media all of a sudden kana after some time ogaikwa tu mwana ora kundisappear kana aonekani nonto we have several of them baba inge barabate kuone kana arabari bange ogaikwa wameshikwa wako kwa polisi wa vikere imbibito meta bawato wameongea wameweka information sijui kwa mtandao we are in another world batu tuikiri nthi thai advanced tute ara twari maita yara ya tene lakini mweshi nkuwatania nawe lakini ibwega maybe kile kagita kaka maandamano kethira polisi kana police station teri kubethwa ukethira into byantu bikuinambere kubabiki yao antu baraba kulutha ndetwira kweri no baba kwete maandamano kana baba namba mantu yara ya tibugi okay ya gutegera maandamano ya moya ya mbira iria ya very peaceful na yageta bwega na yageta bwega buru
egitarira wikagwa egitarira kwa politics is that in the game ingwetikia that is what is being blamed matuko yato rithai kukuringana wo maybe na antu bakoretwo kuthuka yes yakambiririo yari maandamano ya peace yena there yena okiri lakini ekinya mathaa yangi ukambiriria kuona antu ibaingire ndeto mikubithika ndeto iteagirite hapa kuna chomeka kwe baba huku manara supermarket weto pore into bianto kwe baba kwetheri into bianto ingwetekia ndeto ite etaniria andi nand mwenye kuandamana na mwenye kufanya hiyo maneno manto yauya kuethia na kuharibu mali ya umma ni to be very different. Wega sana. Mheshimiwa Basirio, what's your take on this? Miariano ya Molcomen imiario yithiritwe kithukagirwo na njira mwanya kuringana na ure ona imiario karieta na maybe kire thirikari atu ene okagitani bara makambuge thirikari antu aba responsibility yao. Okay, ya karate taire ondi mtwe esoka wa political. Okay, ninko bogani ke kozone ke koliko antu ata igato roba tere o tutu ba itu watere ku ne kondeka na ite tore thirikari ni tore follow na police station ni tore follow na CS ba bangi ba itrentidia lakini tutaiwa chacha comment koi kona ni kinya bunge ni bati ukarandi igeta eka tegera manto jau na wado kebya ni kumweberia kamweberia gatonye mtoro batere as per my take toka tegera kinya ikyo tukwa intakewa kitekia CS no byo kosi yangu iri kunini kwa tititi okay tembera mtu otije manto cha mukumen hivi te kosi ko ngoye wewe ngone liko iro no inaba itana manto bunduki. Okay, I think there is a problem in the service of the government and they are the failure kontu ukatweka mtu qualification kila dome tetekia unankera utonda kunankera utonda mtu interior mtu dietero yote mkasipitare to mtasindano. I think kumeste the country wide na matojaje bati kutonya mbunge na kila mtu bakulithia ni mbunge nguge mbunge niriku that's the failure of the everything kontu mbunge na bati kutegera kila kondeka na kila failure to the bovuta ora muringere kura amuringe ta kumrepresent na ta kudia loss irika abatedia na nuko tuka no to oda watwika government itonya igatonya basi yes jate na requirement pa that job neki vota mbunge no kiboti bokibia voting CS bago ka patunya nebo me patina recommendations. I think they are the most important ajumbe batuko bakibro nazo tukwe na sheria ne gutwika kairo bunge ethina mbere kwegwa kandana na maandamano no kuona bwagirite maybe sheria teno kwina mbere kwikuruka gwete wandamana maybe bwago tagirite okaringo baine ngirigana kana mieri ithatu na aranchera gwetikia still ire for to the category of the bunge tondo tumbe sheria yete baita bakurukia na koi konzo kuna right ya maandamano right yetu ukiminyima right I have to other jinge tukingoti na kuraga kambe tembetie through public na nuguga yote budi ya sheria 1 2 3 hii sheria ni ya kujife wenyewe na imantu ya serikali na nikuwa mbunge na inkura alingi kura bonde ipategere mbunge wote itangugi na wote prero yao nonto ja MPC ga titodidwa enkobera na libatikirato opportunity ki establish woro bambire kudia corrections sia signature kama mungu ya kule mungu waende nyumbani wengine waingizwe hapo. Alright, bwana sana kirisia zino chire tukinambere ko ikionekana ikarita kwa mbere kwa kwina blame game like ibiyoborodhite kwangerekano tuona ukirwa the former deputy president Rigathi Gachagua noe abanganitie the goons bainambere kwa bakilongera maandamano na I think so far ndo magana mani bawa tununtu bomantu muma magukoskioz na binambi. The other hand the former deputy president akauga wewe basi nagirwo na watu nuntu bwa the same na akauga toe thirikari yongwa niyo yachuire antu baya kuragaragia maandamano kengwa yekirambi imwikira
I don't know who is responsible na mantu mamonthe mathie na mbere kwigwa makiumagira. First of all, mbere inyo nguchokere kiure kiu mburia feminist. Nkendo kubwithia comment on one or two. Kuhusu our interior CS. Yotegera au kanyuma na mbere kwithira kirito from somewhere na areto kiri interior. Egitarira watukire CSs bakwe wa retrieve. Bamwe bombere kwithira bati choka gi cabinet na arethira rumo baraba chokete gi cabinet. What was the question? Ikwara amalala meko ya maingi ya kiburi na ngasai natoka sijui ya pesa ngapi, sijui shati ni ya pesa ngapi, something of the into ya biu no ka ile Kenya sidaya bakorewe ithina bethine no nyingi muno egirarira okona antu ya baraba kiumba kumira public bakibutha kya mimbi bakiona na kya burambecha iri nyingi na twabona nya bakamatete mbecha in public betete in public places baikirete wananchi bateko bataru mbecha ira chiuka matura wananchi bai bataru services ya babwete kwithira bakibutha irobwega na bakara bwega so kambuge atiri kwamba kwithira the CS akulwa akuna ni arara umite akuna ni urabangi bandropirwe akuna ibura ndiye miombere kwethire eke kabidhiwa itebi kai thirikari na yomba kwethire ekewa itebia some of the CSs akonwa getekena wewe nya kando no ndio wananchi bauwa na no mata burayo uchore na president sometimes mvene vairare ni nkoloki nyemtu amba kwethira na kweri president muchore okona igukario no lakini kwe itari more kinyare getia changes itari rira kinyere na CSs barabandropo na watuika akwa another chance no kona chance yeringe kuna ndosari yambiriria kwithira kiambiriria gwapen kirembi there are some things that are happening kuna manto yarakuwa yateke for the interest of mwananchi ya kuumiza mwananchi wa kawaida no nturira wita akaongea tu akaongela kironda mbi chumbe ndibo akaongela kironda chumbe ana bantu bakwete ogeto kwa uonge ora karibia tapiwa risasi iko kumaanisha ko kareti anto kana gokurwa nantu that is one. Number 2 nkaria kuhusu kilo siraba kubwithia chioka maandamano manto yara MP sibeto bakubwithia nontu ibo bagwitha kia losi Be very careful on what they are doing. These laws were made by some other people. Neza karite ndi bakadhoania bo nene sana. Na gitarira gyonto gyo happen na ntuko yene kantu ko ithato bokeya na karatasi. Bokeya bo andekete burabo kwenda change law. Tobwethio no kenda maandamano tuinganie maandamano. Bukaonwa rais ira chietetwe in history. Ira nyingi ile chietetwe through maandamano yara. Na bukaonwa babu maandamano yaya kubwethia thai. Yomba kwethira mendi kwethia wete for the interest of each and everyone. Maandamano haya weke wa sura mbaya ingusire igukumirwa ndene maandamano. Lakini maandamano is a good thing. Picketing is a good thing. Ya kuambiriria kuokeria kuamusha mafikira ya leaders wetu. Kuambiriria kumenya wananchi wanaumia. So igitarira bakambiririo kabanga hapa kusifanyike hivi. Iwa karembe na bateki time bakebwethia no sira. And after some years, like 2, 3 or less, very many of them will be out here. They will be crying with us. Bakebira bakirira abatu. Na bakambirira koria menya ino bedre ben drunk with the power. Na bakebira ne bateko dohanya boya bateko karaba ba relax ko na manto ba elete ndere ya. Bateko haile mwananchi bengete matuburu bateko haile mwananchi bira kwenda. Bakainga mato yao. Very soon they will be with us. They will taste. Bakaita burato wetate toikwa. Ndio bakambirira kwa soba. Bambirira kwa kweli tulifanya nini na tutobudhiria makosa hapa na pale. So before the regrets iba karembe na bedra bakiri review manto yabo ega na bamenye the disadvantages many than advantages bamenye gedra itete na mbere kato tete na mbere aya kanda yale manto yabo uba
tukiaria mandu ya baraba kuwa ya chaga nombe kya kwithira arabanganitie ndetoi it is false. Okay. Ende kwa kwenda mbira atiri gachagwa no abangire Mombasa abanga Narok abanga Meru abanga Embu all the towns ile chende chare amandamano including Eldoret itself. Lakini tukiaragire umyana uwe na machineries gontukora lakini kuna one thing I'm telling you wewe Eldoret itare only Eldoret town. Yeah. Unakuta hata zile soko ndogo maandamano iko huko. Okay, wetara Kenja Kirindi. Yani Kirindi is just nilitoka wani nikakuja nikasikia kuna vitu ilikuwa inaendelea watoto wameshikwa. So, ogeto watu ni Makaramambe Kindori. Very minute towns, villages. Watu ni manto ile raptere. Watu ni matokundi to wantu. They are discussing all these things. They are bitter. Ukauriyo ndere gachagwa no yegera kubangari monka now matura no atirima now kwethera gweta tungase botora to cheva byuthi. They are discussing this interview happened in Kenya yetu. They are bitter about them. Toke ya weta mwetere yo kuwe fulani yako gwethetie mantu tuteko bikira Kenyans. What I could say, our president wa cabinet yeki na antu bawe babwirite okarambi. Yes. Without kwegemea saindi nyere ko kuwa tutakara yaka kwena saindi ile iko bweze masindano bakamenya ibo bayi na ushukani ibo bena muthigo yambe to Kenya thai ibo bawete steering na bakamenya baetake masindano ya 2027 thai nve kathuka na nve ya thuka ikemblema on their side no to Kenyans on 2022 ibaba nkere ushukani na babera babu ibo wateleta Kenya mwanke yite na myaka 5 thire 20 ringi kwa ure raba kevra baike manjibizana manto ya kunjibizana na opposition na kuela blame game unarusha hivi etebwereza kwethia kwiranga iri mtu fulani abithite bakwita weta bakarambe bakabwethia manto yao bayaranganye bakamenya bura bakathikira agency bura bakathikira na bura bakathikira Kenyans kwa ujumla. Iboya mwashi. Yes. Thank you. Bashiro ntikumenya yo technical kire blame games no kuona no wetu batikuwa toke blame ibirikari kana maybe gachiona ntu bayire babadire to bakigeranagera. Kwere manto jamwe. Dia wa felu ntatifira au no felu. Okay. Afira kagera failure to the someone. Urakumenya atungo mutrisi. Uko tateyo ne kimwera ndani. Beshire chaurire. Itatrisika. Ikiona nasho imere centruma. Sida gifran. Lakini mudona kwa wisi mtosa huyu yetacho. Na mtosa huyu ikana mbese hiji. Kato the truth is that government kinyaka mwenye polisi kibaru alipipate nakyo. Okay. Now I think police iba nogete. Nto utenda wikira live paper kwa police na suit. Yeah. That means police ana suit yote kama blame nangi. Unaona mpe kazi zingine basi yake. Unajua right yake. Na nao mwenyewe police wanga tabaki suit. Wewe na wewe mura suit. Suit to kill. Uko kwa taru? Yeah. Ukayetekela maandamano jaja ja kosi ni MPs baba. Ugoda le pijiri aki na u no. Paki ya bakero ende mseme no. Acha ni hii finance bill. Luko na the case ya cost on the process. Pali kuga no. Mantu cha na jaja yote ya karibia tini kwa yoda hii. Mtu baende kuchoka jenzi baka choka nja. Bageta bakabera. Akisema na utikemenyera ka go gindi. Kiyo tizi mwenye ni yaki. Mtu baende kumenya no tiba alba ko niki tukuga no. Niki jenzi bakuga no. Niki kila mtu anasema no. Na ndio ndio bakala kibisa mtu akayita chaka yake ndio. And from that time ndio kuna kila wakati maandamano. Na endelea wa feel prikale feel. Yeah. Netia kumbrem someone else. Okay. Nezi mbremi yongwa. Imena no tutukudi yori na yatombo dia kenda turekebisha na mwananchi akarabega. In fact polisi patikia ndo tubosuti. Patikia ndo tuba matuja mengi ni kulinda tu wananchi. Yes. Kama sasa umepewa kazi ambayo ni ngumu na kila wakati unaongezea uzito mwingine. Sina hiyo ni shinda. Andiko tukuga trikali ongwa. Mbona
mbunge ete auge ba diembe ekuga mandu yaja na tabamba kujua solution ya jaja wo jiba ikirese tede na babonga no atiti mera if you have the problem if you create a problem then amalim to create a solution for that nandi mubatigeta bakamenya na denari kevi mukomen kevi minister interior kevi tu qualify si atoro no utina fiye denari iyo na kinyada atonyaga ibadi suffering nyingi na jensi bongo bongo town ever Monto bara acho kiti kaini kairi na ndoke tia kwa kia ete qualify kiri education yao na knowledge atino niki mbunge bagota wakarande baka murutonyo tuendele ora mbunge baba wetu kwa turambe na mbunge bonde mto ibangi uwe batumbo to kubanga kuba kutetera mwananchi na ne plus baso kebonge mbunge mbele kinya polisi bokona polisi bajiba kumenya bomba bugisi yao na utomokora kila wakati jare ticho kwa na mandamoda hiyo ragiro na ndo watu kahena panga bao no huo son duty anga OCS sasa unaona wanapewa kazi ambayo si yao duru ambunge baba yetu kwa mbunge bai na mfikiria ni mbunge tagiendun ila ika askari wetu ngugie embugu ibe mantuja ba kudia mantuja je bera ba ko kya biria pati pe university one by one no agency ba karaboega eyo tegera taxes ni bitia menen ta section ugo tuka ugo kita mbese kinyo ikira mbese dimone yani ugitumira mtu ngokugito tax mtu wagiita ngokugito yaani kwa kila kitu ni ndabu ngokona kinya mesale ile antu bakuliwa yego ngoma tiku menjo ando kona this the party agency doga hii finance bill haiko mzuri naona sasa na wewe hata yapitiswa tu na pale ndio kiau kinya utingugi polisi weza bebe hand weza polisi zaida ba kenete baitangu wao kipa peace nyeye ziba baikere polisi boga aturi boga na kinya ngikura na polisi baitangu na kro polisi tebu lakini due to the failure of the government especially the bunge parliament they have messed the country bora bwana basi nuntu bote matiang na kuregero ko ya miru I think next week yes na ayete kwalenia na miru bwa kinyawe na ayete kuthikire ngrodi yake maybe what are your expectations imbi yo kuregera maybe kewa yeya muno kirendi ongena ya matiang first of all okay kwa ile FM na swacha tuanze hapa okay ya kwa ile kile opposition from mucho yora tu mucho yongi ndo mucho ka ile barabo te bario na iya barabo to reve voko na barabo kuya vaiba huko mo opposition strongly like Matiang okay ya kwa ile kibo bombe anto ba kuidra by the most sellable outfit yombe kya kuidra ite vya Kenyans na Kenyans wa receive with both hands ni outfit ya Matiang na Gachagua okay simple Matiang na Gachagua I don't know how they will agree lakini how we pray that they agree that itemtumwe longe vice and deputy how I pray that baende bomba kwendra bagiro ami antobubo bobaili no ntoke ya kwailia inye social media everywhere okay ya kwailia yes JC is a province by itself yani antobanjensi generation in province ikaunti kaanveka kaibo wako kaanveka ukirete na kaombeta kwedra kakiwa kama Matiang itakubali kusimama sisi tunakupea kura zetu na tote kuhesabu the other support from other areas ni jensi tu kevia weta Matiang yakisimama tunampatia so kwa hivyo kuwa ya kwethira Matiang na acceptability ya no na Gachagua na tibo ubo tonyo njira na yeta kuthikira ngira ndibira bora wananchi ba weta ate bakua sisi tutawapokea bakethira berende kuikwa thina chietu tubera thina chietu kubera thina chietu ikuya
Bega batwarire na tugetikaniria abo nondu tire tukaomba kwithira tugitate ibo bakona itugitikaniria abo like last week but one you saw the big masses ile ilikuwa inamngojea Gachagua. Gachagua alingojewa mpaka mahali alikuwa anapita na hata abangita kwithira enda stops alikuwa anasimamishwa na watu kwa lazima ba mwekera ni okenda ro amabariria na abariria bakaritarenge bamwera sasa pita mkubwa so manto ya kuriaria sana feminist muntu Gachagua wetu akiomba kwithira ageterwo bu nene bura wonere etereto na anto bakomba kwithira bakwirwa no. So I think we are going on another phase. Era matia yete ndene miro. Yes. Na ingwete ke to wamero turamberirio nara gaitie bachuka nare ku nara ine ira ku yau. We are going to see the reaction. It will take kuona bora people ba anto bakariati. Kuhusu kwa matia. Katotere tuko ekinye. Yes. The moment you see the reception na wambere ocho ngenge wana bureka endere kadi era buraya akadi ora na baraba kuwa it is a clear sign that Kenya is changing. Wewe sana jadi ya nanti jauh bera matu dura matian matu dura Gachagua katu ada anu you are not voting for anybody, but you are voting for the performance. Yes. We want the agency want to elect someone who has a performance. Because you take a Matian, especially the time of education. Ako sector education. Yes. Ya tuwe na issues ya kila wakati wizi wa mitihani. Kila wakati wizi wa mitihani. Hakuna wakati yote tuko kinyume. Hakuna wakati hata siku moja. Mtoto kutoka high school alikuwa anaongoza katika nchi ya Kenya. The previous time Gotiro ndio maana mto high school ndio high school yako wata hii. Gotiro yako wata hii maana. Chembe si ali mahalaya. Ma high school whatever kila wakati. Na kutoka kuma mwana wa mbere bango mpya baba na hii. Panga watweka kila university kwa kaya chukuru namba hiyo yaore mawe arti mana padi vesi exam kuma tamuan panga bandita paka didi exam namatia nalo tonya na stimula imile exam kinya exam matege exam kiri na roko exam matege kana ino yani atumia kisha exam gotre yiro nerio nduri pamo mwana wambere kuri Kenya au mepende school nikina mbere batora bate kugwata hii kako ina roho sana kulikuwa na maji mingi sana hapo kuna ka producer katos yes mtoto kumenya A to Z Ibo kwenye hivyo na mandatari kwa kijana mtu akopaliti mtu akienda akopalito mtu akopalito kuguru akienda akopalito kuguru ale opalito nodo kana bamba igatiwa na kana opaliti nini ndigi ratiwa meto kana watu kijana ndiko dia to dia sikaria to dia imagine to producer akwanza wana batina no na tabo dia ikiwa na mtu aikwa admit school etito dia economic ida buat menya kaba dika tu ngake nyaki iyo ko mtu ay karakara kaura yani kinyama tu mire kinyama tu ngi babu sira fia na ba mesi na fia no tu wamike ko dia ko sati na ata yeta mwendere mwaka jombe jo ira kaura no besinki wakati ga indinja simutore sasa untuk bwa mai kio na ta dia ndamaki wakati kama mtu dia jeni na si yao ara ndame kidia ndamaki paka kwa tai due to the mess of the lineup na system education. Na matenga kuya muranisha. We need a performer. We are not we politician mbono. Todo mtu who can do something. Ibi para
abo tamanto ja school au gato tikwenda mbasi tikwenda ngari yokamata akora yakamata antu bakawenda yakamata alita yani gutumba kwa na alita bakamati ile ngire ngari cia school cio ni siri ngoro kirango wathurane tona menye ichukuru tona bana babetu badiana baba mete otera lakini pa ni hana ile ngari kama tete hana kenderi ndo kwa usalama na kile kitara kwa hiyo ni kenda kuna njam paka kamba kwa boro kuna beta school ciao ni kaida that person na matian hotel ndo jikia ka ndo bari kuma kitara ro tonya boga exam matian ndo batenya exam matian na kile batura bagoite the previous regimes bogo kibya matian ni waro pindi kuda torimbere nano kuna matian afafoma na ndio ito moroka meu tutina dina ni be comfortable na ndio ko yati comfortable matian atoni biadi yeti kendra yeye kwenda kwa tu mudura matian neje na kija to tendency tuji matian ni tuje dai exam ni tuje ana kwa sote kwa mesi na tonya ukatwika na ku streamline na teke na ko no ka president yokonya na streamline kila kitu na manta corruption kan ko kun it means a tough person ikimatian hadi kan manta corruption na tuja Kenya iteba bwega eno tutukulikira na mibi no tuwe kanya kangi ndareke mwe tutwariri mantu ma Southiment ukarakari na cia cia Southiment kari atandareke mwe tukirekire bere bandari manta Southiment itebera tuna mbunge lakini kile ground ataonekana na ka ya raika platform wajia atokanini na mwaka mtonda mwenye video jambo kwa kiankara yemwe yani ikengetaga wende ko metwirio na no kaletwe ika kenge to menyambo kukunetete nretete nkara lakini ngombe ngombe kinyana kama alipo 10 etiwa tunyanya that means tayari na imbera kinyana wananchi kabera waringire mtu tayari hakuna ndi witondi mandi okibanga umalibo okora tankareji ni taxi rogi tara ni you are right bawe uje na tumondi mandi kingi kitio tikira kidio ko kwatura bukina ya mitandaoni na kila mahali hapana ndio ngetirire ndio ngoko gotega goditi na ndio turetera kana tuje ngombe kuri na ndio ndio turetera ngoko na tuje ngombe na tuye mburi kinyo tale tambori ni ngoko turetera which is the value of we ko value nguruki ngi wategera mwananchi njira wategera tunyama tuja kuma kwa kuita nje umira njirene njira cia doke ukatwika ngomo town njira cio ni mali yake wategera kajira kaka ikinya ni mwirami ekeri kudi yake kureke bisarani idema imbi di Southiment tukategera kinyandi kijira ngi kuma kubwa kuna mirau tena kuma bukendeta mojo ni mali yake wategera bikuite kuma ngomo stio witiria koti uchoka witira umira mekunduni mali yake uko na gutigi tukiri wategera hospitali sio mudena kinyambere mbere ikamto kinya mbunge papa bafite ya not no togwe utomba kumbia mutaronya kwa hospitali na bikara aganda ura wota na mbunge kudia mbili na kudia kurekebisha kuza hospitali mbere makinya kiyo tiko tikingi dawisi hospitali kero mtu ajua litata ona dawa urita motaronya kwa urita ka ndawa na gogo tambunge no bakira gogo Southiment bwega na tenjira tena tendawa many things bwega sana thank you very much thank you kinyana ntubwa kwa nakanye kuya kengo twinambere kwigwa tukiranagiriro kirwe mbe mushimo ndereke mwe maybe mantu mankomo tukirekeria komo tukaribu wega Feminas kampuge antu betu no tu gusindi kubamasisha apart from kwethira to karibu yake nkoro na mwiri batu nkoro nkomo gwetu igwakirirwo
ontuko ere nginda kwirire antu kanywa kauyuri na ngundi table manners hakuna kuongea, chakula imejaa kwa mdomo so ara kaunti-ini araura ni gita ria kutharana irio turene ara muntu akiuragia muromo yawe na muromo wako wira watu tutiraumba kuona no at least twetaikirwa no mpina ara nkomo ithima bira twenjerwo imweshimiwa kawe ndaugire na twenjerete ithima severo anto kaba bataga roi ko withiro just there kanto bataga roi au anto bataumba kwithira baki disseminate roi to their places rokaribia meche kwao no metongi anto baka mataba geta to that various points weto taroi watu ara metongi ekauma mongo metongi eto no ketoire mongo twina kithima rango yoyo anto bairie uringo kamare nara no kabeto taro to that point anto aro rora rwethira rwe kuchakwa rwe yaku ingwira MCA weto mbeta kwethira ke abwirite kwithira aitugwatia kubwithia rwe ya akwina michi yetu manto yara tutayona kwina kithima kingi boka irori anto no weto taro onara anto aro rwethira rukiretawa nyara to their home stays akwina michi yetu kenda bomba kwithira bagiyukire rwo yaku akue kwena ithima bienjerwo tene kwena ithima bienjerwo igitara kiraito na ntochio ithima bira no ganto beta guringa rwo watu tutoro ara watana guringa rwo ogara kithimene ndambo bo feminist no kwa labo kuona ndonara area statement na ikombeta kwenda kugita mbere sana oreto de muntu eto taro ya mutungi kivima kiwa lakini bado no katokaira mutungi kwa nini tusilete hiyo maji karibu yao projects ile bweleta kwenda chikia current by MCA na MCA eto aumbeta kwenda kerete mato bamba ate kwa ile ndeto hiyo nkevile kelia mbasaresi chirioti ya MCAs wami mbona akongi mbasaresi ikiayano bonene sana lakini weto nkomo mare ntere ikwendete hiyo buru onoka tokuurie mbele hapa na pale iko tuna challenges hapa na pale kuna watoto wanataka kusaidika hata kwenda there are these special children baraba bweta kwethira nya baita da kwenye mbasariri kweya from county level baka ivra bake mbusto ina hukuma chibitari mo ya toro okona anto bara in desperate wako kwa vijiji vyetu onire monde tera na ure mo femina zinyari rambe tete otende achia dhono kona muntu akayambira ito tafadhali ukauriende kwa rire ukamwera nitakusaidia vile naweza tunasaidiana vile tunaweza labda tunachangisha hapa na pale lakini ukaona mtu barabara na challenge kwa sababu hii pesa kuna mahali inafaa kutoka na ikuje isaidie hapa lakini haitoki. Bwana mwishi, thank you. Bwana jaraka ukawe akugweta mantu jangu ye MCS nandi kwa ndoga mpongere au ndakwira mimi wonde kuna dinembi lakini Saudimenti ni watu wabangi bagomete bomete Saudimenti na kinya politician Saudimenti bomete ndi kuria ukatwika kiona maendeleo bantu boga Saudimenti kebiye tumuno nyanto bomire na bagoma bamenya to use their mind ndabona kantu ukida te kama bagomete Saudimenti kinyede ko ina mono kiongera Saudimenti tena mumbunge ukatwika ndikuria tre paminas na mukari wako kinyano tunaichi wa Saudimenti ukatwika rami wangu ni ekire ikiri na nimba yeye nacho ito era nimba yeye naye nacho no njiri cha kumira uko imagine njiri cha kumira kali hapa ni kumirika bora mheshimiwa basi thank you nto kinyabo time na rutero ngendero that chiri kuinamba kwa kigitabura lakini bora muthikiri ngwetige kwera wa mutuka umankima honagero thironi na ibora no ntu ngwetige kagita komire tukuinamba kwa tokera nagiria gawo no thia nambere ko kira ithaga na mantu mara atongore bara tukuretagira gabathia nambere kwa bae kwiraga no thia nambere ko kathikiri ukewi mutongoria ukaria ate mutongoria makubutetheri mutongoria mbakwewa kiruthaga kani mutongoria tomba kwegwa kiruthaga turi ukari na mheshimiwa Kaimenti rukiriro munde na mheshimiwa Basiri tukwena borukiriro munde kiri mubango wetu amwerekera mugongo niona nikabodera bamitane family zo Kimathi utikathi kuraya nontu ngachokera twinambe kwa tukirigira mantu makona kithomo na guko ni kwa Meru TV.